Još jednom dobrodošli u emisiju 100%. Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks izjavio da broj djece sa smetnjama u razvoju, makar je ovaj izraz su prenijeli mediji, sa smetnjama u razvoju, koja pohađaju inkluzivne škole, konstantno raste u posljednje 4 godine, ali je puno njih još isključeno, pa moramo naporno raditi kako bi obezbijedili da svako dijete nađe svoje mjesto u obrazovnom sistemu. Direktor Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica Zoran Bošković saopštio je da je 1075 djece sa smetnjama u razvoju uključeno u sistem obrazovanja. Sad, meni nije jasna ta definicija smetnje u razvoju, zato što ja makar to doživljavam kao da se odnosi na intelektualne smetnje. Međutim, vidim oni govore o slabovidim osobama koje definitivno imaju intelektualni razvoj kao svako drugo dijete. Ja znam da je prije bio problem da, recimo, djeca koja su slabovida idu u školu za djecu sa posebnim potrebama, odnosno sa djecom koje nemaju intelektualni razvoj na nivou svojih vršnjaka i onda dolaze u situaciju da oni koji imaju normalni intelektualni razvoj treba da uče na neprikladnom nivou. Čemu je ovdje riječ? Nema ovdje uopšte više govora ni o kakvim institucijama koje su namijenjene djeci sa posebnim obrazovnim potrebama. Prvo, svakom djetetu je obrazovanje potrebno. Svako dijete možda nema istu brzinu dostizanja obrazovnih ciljeva. Dakle, djeca koja imaju neki problem su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama koje ako mi nadomjestimo Brajevim pismom ili ne znam čime slabovidom djetetu, ono može biti drugi Homer. Dakle, ne postavlja se u pitanje, ne dovodi se u pitanje ishod obrazovni. Isto tako je sa obrazovanjem djece koja će se, bez obzira na brzinu učenja i kognitivne sposobnosti, osposobiti da rade poslove koji će im obezbijediti udoban, kvalitetan život i dobre životne izbore. Kako mogu ta djeca da funkcionišu? Mogu sva zajedno da funkcionišu u odjeljenjima i upravo je to suština inkluzije. Mi smo zbog inkluzije veoma nervozni, a sa pravom smo nervozni jer inkluzija podrazumijeva više nastavnog osoblja u odjeljenju koje ima dijete sa posebnim obrazovnim potrebama. Nemoguće je da jedan nastavnik ili jedan učitelj radi u takvom odjeljenju. Trebalo bi minimum da ih je dvoje ili dvojica ili dvije. Pa da radi jedno sa tim djetetom i sa ostalom djecom da ih usaglase. A to što ih je sve više, hvala Bogu da ih je sve više, jer je Crna Gora prestala da skriva svoju djecu sa problemima i da im ne pruža adekvatno obrazovanje. Tako da to što ih ima više, znak je opet promjene i naše paradigme spram bilo kojoj posebnoj potrebi i na kraju krajeva činjenice da smo mi prihvatili inkluziju kao jedini ispravni sistem. Jer institucionalizacija djece znači i njihovu getoizaciju, njihovo odvajanje od zajednice. Najzad i tu zajednicu čini nespremnom da prihvati različitosti. Ono što je kod nas problem, i mislim da na to treba da se ozbiljno stavi akcenat, to je da se obezbijede sredstva da sva odjeljenja sa djetetom sa posebnom potrebom nekom obrazovnom imaju i dodatnu radnu snagu. Kako ne bi hramali kasnije ovi drugi, a ni to dijete razumije se, nego da idu usaglašeno u istom pravcu obrazovnog ishoda. A šta ako to dijete nema intelektualnu sposobnost da isprati tu vrstu nastave, taj nivo, ne znam, matematike, biologije? Prilagođava se taj nivo. To se prilagođava tom djetetu. To je individualizacija u nastavi. Prema tome, od njega se neće očekivati, ako ima malo, da kažem, izmijenjen kognitivni nivo, neće se očekivati da... Malo izmijenjen. Ili bilo koliko. Neće se očekivati ishod koji je standard, nego će se za tu posebnu potrebu oblikovati standard. Ali je potrebno da to dijete odrasta sa drugom djecom. Možda neće biti u gimnazijskom odjeljenju, možda neće biti u odjeljenju, ne znam, neke zahtjevnije informatičke škole ili tako nečega, ali će biti u odjeljenju koje školuje za zanimanje, koje može da u okviru njegovih kognitivne sposobnosti u kojem on može da da svoj optimum i da bude koristan član društva, koristan sebi i svojoj porodici. Strašno je važno da sva ta djeca budu u obrazovnom sistemu i sa svom djecom. Ja imam sljedeće pitanje. Znači, sve ovo razumem, nego mene interesuje ako tom jednom detetu ili dvoje djece je u okviru odjeljenja, sada nama učiteljica predaje ili nastavnica određenu stvar iz biologije,
kako će u isto vreme u okviru časa biologije da i taj drugi nastavnik predaje detetu jednom ili drugom kada je biologija tih 45 minuta? Ne radi se to više tako. Prvo, ex katedra predavanje ni u jednom predmetu više prosto nije škola koja je adekvatna ovome vremenu. To se radi grupni rad, rade se radionice, radi se individualno. To se već na času organizuje, a taj nastavnik radi s ovim djetetom. Ova nastava koju smo mi imali nekad, zaboravite, toga više nema. U današnje vrijeme sa 30 godina poraslih informacija, svako ko uči djecu da memoriše i ex katedra predaje 45 minuta, komotno može da ide doma, jer više nije za ovo vrijeme. Ne. Imamo mi sada goru situaciju ta je divna bila. Sada kaže, deco, kući naučite lekciju. A to su anomalije obrazovne prakse. To je naša realnost. Ja se inače ne slažem sa ovim, zato što smatram da su deca nemilosrdna. Nisu. Nemilosrdna. Kad im se dobro priđe, nisu. Pa mi ne možemo odraslima da priđemo, a kamoli deci, jer odrasli vaspitavaju svoju decu. Mi imamo problem sa odraslima. Ako imamo sa odraslima, onda imamo još veći problem s decom. Deca su nemilosrdna kada su u pitanju naočare, kada je u pitanju debljina, kada je neko ko ne može da trči i da se igra brzinom kao on. Mene interesuje šta je dobilo to jedno dete ili dvoje dece u okviru grupe ostale dece, osim što će oni vidjeti da su oni različiti i to nije sporno, da treba da se privikavamo na sve, ali oni neće biti prihvaćeni ni u jednome trenutku. Varaš se, hoće. Pa zašto onda ne prihvatamo i ove koji nemaju problem nikakav, nego imaju određene osobine ili nedostatke u odnosu na drugu decu? Pa ih deca tuku, ignorišu. To se među jednakima lakše događa, a ja znam nebrojeno primjera, nije baš nebrojeno, ali dosta primjera gdje su zaista odjeljenja izuzetno skrupulozna, brižna i prihvataju svoje drugove sa posebnim obrazovnim potrebama. Ko to može da napravi brižno odjeljenje? Ta su deca po slučajnom dva izboru, nastavnika. po teritorijalnom opredeljenosti bira vam se škola. Ne možemo mi da izaberemo koja će deca da budu u odjeljenju, da li su ona brižna ili nebrižna prema tom detetu ili toj deci. Obrazovni sistem i društvo u cijelini mora da nas nauči i ako ništa drugo da nas natjera da razumijemo različitosti. Ovo je jedini izlaz, Ksenija. Ne postoji drugi način sem inkluzije. Pitajte tu djecu jesu li srećna u instituciji negdje kao u zatvoru. Ja apsolutno ne mislim da ona treba da budu ni u instituciji, ni u školi, da su samo za njih. Nikako. Moraju biti svi sa svima. Ima jedna stara sentencija crnogorska koju sam davno čuo, kaže ko mnogo priča, prepriča. Znači, višak je priča. Ne zato što one govore. Jesmo vala, prepričali smo. Ja kad dođe obrazovanje prepričam. Ne, nego mi smo inače iskomplikovali to pričamo u društvu. Ja sam imao u vrijeme školovanja osnovnog i srednjeg u svojim razredima imali smo slijepe. Ja ću sad sa pijetetom da se sjetim i poštovanjem posebnim Goranović i Magovčević, dva đaka koji su bili najbolji đaci bili u razredu. Oni su imali Brajevo pismo i oni su čak i htjeli nama da šapuću, nama koji smo bili gori. I oni su to, ali budući da ne znaju gdje je profesor, nisu to mogli da izvedu. I uvijek su bili pravi drugovi, pa kad bi popravljali mi neka znanja iz određenih predmeta, onda bi išli kod njih pa bi s njima spremali taj, onda to objašnjavali i tako dalje. Znači, u jednom vremenu koje nije imalo toliko logistike iz raznih uglova, pedagogije, sociologije, psihologije i tako dalje, oni su slabovidi bili i nešto pod nekim uglom određeno svjetlo su primali, ali u principu su koristili Brajevo pismo. Sad ste vi došli do jednog nivoa u kome moramo da razmišljamo stalno po nekim receptima koji se ponovo rađaju iz nekih novih krila, sistema, Evropske unije, standarda i tako dalje, a pritom elementarno kad se povede račun o tim ljudima, potpuno se slažemo ovdje sa Sandrom da tu djecu treba udruživati sa onima koje su zdrava jer bolje će prijeći. I pazite, svi su zdravi, samo neki su. Samo treba skrenuti djeci pažnju na jednu stvar, da on koji ima potrebu za određenim dodatnim potrebama, da mu ne treba biti loš drug. I mi ćemo s tom djecom razviti taj suživot koji će podrazumijevati da on njemu drug, a kad je neko nekome drug, onda je on njemu i prijatelj i onda on smatra sebi ravnim. A mnogo je važnije da ti koji
da dopre do njih koji nemaju te sposobnosti, da shvate da on se ne razlikuje od njih. Ako budemo razvijali taj sistem, ali zato to neće popraviti ni jedna emisija, to treba da bude sistem emisija, programskih zahtjeva i programskih poduhvata da se izbalansiraju neki odnosi. Jer ako mi ne izbalansiramo te nevolje na nivou državnih institucija, onda ćemo stalno imati taj problem je li neko gori od mene. A znate, ako nekom nešto fali, u svakom slučaju će onaj koji malo misli ili malo manje razmišlja shvatiti da onaj nije ništa. A mi moramo da pomognemo tim ljudima i da...